افدم و حمید امین و خوش تماشاوانین هجاهم بخیر هاتنه برنامه کنو آباسی روز کردستان 24 و میل پایتخت کازاکستانی جوینین آستانه دست کن شروع وان و جوینش عالی ترکی وکی گوهراندنا استراتژیا هرمی همان دمی دسپیکا سیاستک در و یا نو لقلم دخن لگور هنان افجی پیش روژا ترکیه را بنگهک مترسیدار لگور هندن دسپیکا بنگها سرکفتنین برزه گنگشین وی بابتی لکولیسین سیاسی و ترکیه ده آستک بلنده ده تورا میا دوم ده لگل چاونیر سیاسی و پاریزر ابراهیم گشلوش سودیا می دیار بکری ام ده بنرخی روژوا سیاسی لحریما کردستانی گرمه ده دسته یکم ده اف ده هلکفتین خاباتین جوینین ده آستین جداین پارتیا دموکراتا کردستانی ده خویاده به ایرو انجمن سرکردایتی پارتی به سروکاتیا مسعود برزانی گرنگ ترین بابتین هرمه جبو پارتیا دموکراتا کردستانی و روش اشروجا هرما کردستانی گرته دست پرگلین جفینی ام ده تورامه یکم دش استودیامه یا ناوندی جب پای تخت هولیله لگل اندام انجمن سرکردایتی پارتیا دموکراتا کردستانی اوین هروری بگرن دست بریز هروری دست پیکیده بخیر هاتنه گرم جبو کردستان 24 و شش خالین گلکی گرنگ دی جوینا خود گرتنه دست لگور وان خالان ایما امی جوی خالی دست پیده بکن کو هیویا خلکی کردستانیه او جی نیزیکاهی پارتی لسر یکیتیا سیاسی آنجی نیزیکاهی سیاسی لحرما کردستانی گلو نقش ریه که گو پارتی جبوی به بابتی گرته دست هبو بله اجد بش مهمی بینر کردستان 24 شب باش براستی بابتی کو افریقا گله گرنگی به هاتیادان هر اف نزیک بونا آلین سیاسی تریما کردستان یاد گل اکدو و کدیار بریدمه که جناب سرک بارزانی پیامک آراسته همی لعنن سیاسی که جبو هنده کو همی جارکادی نزیکی یک ببن شاندکش پارتی دموکرات کردستان پک هات کو و پیام جناب سروکی بکنه پروژه یک و آراسته وان لعنا بکن سردان همی لعنن سیاسی کریه بتنه بزاوا آشوری مایا اوجی چکه کاکی یونادم کنه حاضر نبویا الا باشا روژه ده سردان وان جهتا کرن تشتی کو سرنجا همی خلکی راکی شای او بویا کب گرمی پیشوازیل ویشان ده پارتی هات یک کرن و کمبونجی همی دو قولی بوند گر هلا انکه کو سردان وان کری بس او پتر امیدک ده خلک هرما کردستان او کمبونا 11 ماه بود نوبرا پارتی دموکرات کردستان و یکتی نشتیمانی کردستان دا چون که بگمان اگرم بزورین میجو یا میابرینو که ساحه سیاسی هرما کردستان پتر پارتی و یکتی نکو شریکن یک ین هفت پشت حقیقین السر عرض واقع اجبار هندیجی اف کمبونا 11 ماه کمبونا دل خوشگر بویا چون که هر دولا نابدیده که هفت پشت سحکریه و کشا سیاسی اول هرما کردستانی های و یکتی نشتیمانی خوشبختانه بحزکا زیده ویا یک و اف آریشه چاره سر ببن اوین خان جوینین کو پارتی لگل رخصتنین دنین سیاسی کردستانی کریگلو وکی راپورک هاتن جوینی او انجاما و راپوری چی بو یعنی هفدیتنا پارتی لگل آلیین سیاسیین کردستان بگمان اوه پتر ساله که وقتیانک چه بو نوبرا پارتی و هندک لانین سیاسی اف گرایی که دانستاندنام تنه بو هنده بویا کو وی پروژه آراسته لانین سیاسی بکن پاشا روژا کان نزدیک ده گرادو هم ده دست بکتن و ام گجبینین کو ایشالا ده نتیجه که باشه گوا گوهند بیجن امو یکیتی زیده ترم نزدیکی هفو دو بونه گلو افنا نه نشانه که جالی دن این سیاسی را و امو یکیتی نزدیکی هفو ترن ای و وکو رزرو اندمینن وکی یدک اندمینن نه همی لانین سیاسی نیادکن بس تشتکی هی کو لازمه همی خلک کردستان بزانیدن کو میجوا پارتی و یکتی میجوا که جوازه چون که هر دولان خالن هفت پش کبوینه و که برین که من آماجه پیدای چش ناحیه حکمرانیه و بیتن چش ناحیه پاراستنا ام ناحیه هرما کردستانی بیتن چش ناحیه شر داعش بیتن چکو اوه هندک خالن مشترکن کو کس نشتن کلیه لی بکتن و بگمان دیف آسته
دنگال هل بجارتنا هندک لانه سیاسی جیتین رولیوان جه دست خوشی بویا هل دست بکا چه بونا و غیرانه وکو یگرتو اسلامی کردستان کو رولک وکی بیجین ناو جیوانی میانجیگری گرایه و حسکری افلان سیاسی نزدیکی اگ ببن بس دیتنا من وکو اندام کاسر کرده حتی کو امو یک هتی نگهینه هیچ اتفاقی که رنگ هیچ اتفاق سیاسی نه تکرن هرما کردستانه گشبینیات زیاده ترش چیه گو گرادوان ده بدست بکن گرادوان بگومان ده دست بکتن چون همین لانه سیاسی اوین کو جارایی که پیشوازیلشان ده پارتی کری حاضری خونی شده کو حاضرن بو گرادویجی پیشوازی بکن و بگهنه هندک اتفاقیات بله تگو هم گشبینن یعنی اوی برسوان هبه یعنی او گشبینیات چی ده کود گرادوان ده پیکره بخو او ما قلتي او بترجه دلخوشيه رنشتنا شانده مد قال شانده يكتين اجتماعي كردستان بويا هر چند وان اخفتنا خود ماهیه نکریه داخوازا ورگرتنا وقتی چند روزه کاش پارتی کریه باشه برای ضرورین ها پارتی ده است یکیتی ده است که گلکی بلند لگل پارتی دانشت حتی سرکردایتیا و دلگاسیونی برای کسرت رسول جیگری یکم سکرتری گشتی پیکانی چما نکارن آخفتنا خوی داوی پیک بینند جوینه کی وساد دو دیتنتین ممکنه اکشوان دیتنا او بیتن کو جاره کدی اوجی چون که وان اتفاقیه که جبلی او اتفاقیه استراتژی کنه بین ما و وان ده های اوان اتفاقیه کدی هد گل بزاوا گوران ممکنه اوجی بچن پتر فشار سر گوران بکن بجنه کو هنجی دست برداری هندک وان مرجت خوب بن بو هندک کو پتر لیک نزیک بونا سیاسی چه بیدنا ورالان سیاسی و یادجی ممکنه پیگ و بچن مشورت کادی بکن چکو همی اندامتوان مکتب سیاسی حاضر نبوینه رنگ وان بویتن پیگ و یک بریار بهند دا کو بریار وان جه خوب گریتن پیشتی هفدیتنا ول گل یکیتیان اجتماعی کردستانی در روجوا سیاسی یا هرما کردستانی ده هات آخفتن کو او هر سی سروکایتی کو سروکی هرم برزانی آنی بون زمان ده جویناب یکیتی را هاتن روجوی بله بگمان خالا کونو که نسبت ما گرنگ چون که پارلمان کردستان دامازروا که یاساییه و ناچی بیتن بهت پک خواستن لازمه لست دا بهت گرنگ و جاره کادی بکویت شولی و کارا ببیتن اجبر هنده خالا کو گلک گرنگی به هاتیدان کارا کرنه و یا پارلمان کردستانیه و لازمه دسته و سروکاتی ها و گهرین تدا بهت گرن یعنی نگ بس سروک پارلمانی سروک و جگر و سکرتر هر سک بگوه و یادی جاره کادی بگمان اگر گهرین پارلمان کردستان دهات نکرن سروکاتی ها و دا حکومت ها هرمی جنو که هندک بوشاتی تدا هنه اگر هاتو هندک لاین سیاسی پیک هاتن بگمان اف بوشاتی لازمه پر ببن افجا چه اگر بزاوا گوران هات پیش لازمه جارکادی وزیرتوان بزاورن جارکادی چون که پارتی هیچ مشکلی که گل وزیرتوان نینه وزیرتوان دستیر داینه یادی پست سروکاتی هرما کردستان یکو پارتی اف خاله گله که به واضح گل همیلان و بحث کریه کو جاره پست سروکاتی هرما کردستان ده هر جناب سروک بارزانی بیتن حتی حل بجارتن اندهاتی بری ضروری گر گوران دواره سروکاتیا پارلمانده تو تاویزان نده ده هلوستا خود هشک بی و هلوستا پارتی چی بید برینو که هندک داخیانیش لای گوران و هاتی ندان کو او حاضرن دکتر یوسف نظریته و پارلمانی بس پارتی اشکال گل هندینی نکو تن دکتر یوسف نظریتن بلکه پارتی بیشتن سروکاتی و پارلمانی جارکادی بو بزاوا گوران نابیتن اگر بهینت حکومت دا چه وزیرت وان اول برینو کل وزارتا ما هیچ مشکلک نینه و اگر جگریا سروکاتی حکومت جی ببیتن دیسا پارتی ده و پست ده دتوانا بس اگر هاتو هر اصرار سرهنده بکن کو لازمه هر سروکاتی پارلمانی بوان بیتن بدیتنا من اوجناه تا قبل کردن و از توی باور دام کو گوران جیش به چنده بهیوی بویا و رنگ گلک پافشاری سر به چنده نکردن رنگ دست بردار بیتن سروکاتی پارلمانی بله سروکاتی پارلمان کی ور بگیری او دمینیتن دیوان اتفاقیات کوته نکردن ممکنه بو یک هدین اجتماعی بیتن انجی بو یک گرتو یانجی بو بلایان بیتن یعنی جاری اوهش تا یک لانه بویا دمینیتن بو گرادوی یا دانستاندنه بله جا آخفتنا و او درد که کوه کوالیسیونه که لگل یکیتی زیده تر دایه پیش خو گلو خندنه کی راسته
بگمان من بری نکاجی آماجه پیدا کو یکتی بو پارتی یعنی چه بدیل دینی نم بو پارتی و پارتی جی دیسان بو یکتی هیچ بدیله که دینی نش برنده جی اگر بری نکه بزاوا گوران ویا بیتن جه یکتی بگرید بو پارتی مهمی آدید کو سرکفتی نبون برنده جی اگر یکتی جی بویتن اتفاقیت گل گوران کو یا کری جی بویتن گوران بکته بدیله که بخوب برانبر پارتی هر دیسا سرکفتی نابن لو ما واقع که لازمه پارتی و یکتی چون که کلیلا چاره سریا هر قیرانه کال هر ما کردستان هبیتن نزدیک بونا پارتی و همان یکتیت خوندن جالی یکیتی ویژی هیا بگمانی های بله او جگهش نوی قناعته باش هون يعني كواليسيون كي ناف بين يكيتي و بارتي ده كو آلين دنجي يعني تيدا بشتاري بكن جبو چاره سرکرنا قیرانا آبوری و چاره سرکرنا پرسکره که اندن این کردستان جی وکی ناونده کی وکی بنگه کی قایم دبین بگمان همی دما پارتی واسا حضر کریه کو همی سرورین هرما کردستان بتنی پارتی بدست خوانه ایناینه همی لاین سیاسی بجدار بوینه تدا بس مخابن اوان جه گازنده پارتی او کو همی جارا وقتی دابش کردن دستکفت تیتن همی لاین داخازا پشکا خود کن و هری که پشکا هر مازم بخود ویتن بس وقتی آستنگ و مشکلاجی همیا پارتی بجه هلایه اجبرنده جی نوک هجی پارتی بجیتن کاچاوال یکم هل بجارتنن هری ما کردستانه لنوتو دوه حتی آخر هل بجارتن کل 2014 بوینه همی جارا پارتی جبو هنده کو یک رزیا هرما کردستانه بهت پاراستن تنازل گلک مافن خو کریه جبر هنده جی هر چند دیتنا من سیاست دا تنازل نینه بکاتنه اتفاقیاتن تکوتو گهشتنه جبو هنده کو روش والاتی برف پیش بچیتن بس اگر ام بیجین تنازل جی کربن تنه بو هنده لو ما اوانو کجی پارتیت کتن چون که پارتی هر قناقه که دید گهیتن که ارکیوی چیه و کو پارتیه که کو خدان 7 سال میجوا خباته جبرنده جی نوکه خوب برپرز زانیتن و همی لانجی سرندید کو کن کو همی گوتی لازمه پارتی دست پیش خرد بده چونین هولی رو بغدای ام بگرن دستا گود جوینی ده بابت که گرینگ بینه هر دم سروک هرما کردستان جی دست نشان کرد کو عراقا بری موسولی و عراقا پشتی موسولی دوی بگرتنا دست گلو لگل بغدای هفدیتن نرخاندن دی پشتی اپراسیون رزگار کرنا موسولی پیکورن یان دوی دمیده اوی پیکورن ابخو بری هفدی ده کو شرع آزاد کردن مثل دست بگیری تقریبا سال کنیوا هفدیتن هبون بین سرکردهت یا کردید گل بغدا و امریکا کچا و پلان رزگار کردن مثل دانن بگمان دا گلک باشتر بیتن اگر اتفاقات با کرن کانه روشا مثل پشتی هنگی برناوی اداره دی چرنگ بیتن بس اوه نهاته کرن حتما ما بو پشتی شاری هرچند گلک لز جهات کرن شلای بتایبت اداره امریکا و چون که اوباما ویا بری ماوی سروکاتی های دمایک بهتن شرع آزاد کردن مثل دست بکتن بس بشک او تجربه کو سرکردهاتی یا کردی گل کرد گل بغدا هی ام بزفرین بو سال 1921 که وقت دامزراندن عراق و حتی 2003 جی ما دید کو ما بهمینه و هاریکاری عراق کرد چه وقت سنل سر حکمی چه وقت شیعه سر حکمی بس دیسا جی اوان هر دم وکو پاشکو یک وکو دیولانک یک سحکره گلی کرد برنده جی نوکه ایدی او روشنمایی کو گلی کرد و چندی قبول بکتن اگر بغدا مب شریکت خواهید واقعی قبول بکتن ام دیگل بین اگر نه به گمان بلی او پروژه کردستانی لبغدای دیجی پروژه کی يعني كل بغداد تي آخفتن هي بطيبتي كو وك برانيا سياسي تي بنافكرن حتى جبوي في كي هن حولدان تي نكرن شن وهاتنين طهران جي تي نكرن كو برانيا سياسي لبغداد بيكوري كو وك شيعة دكاري بي بنافكرن پروژه هرما کردستانی و چی بیش هلوسته کوز ابخو او بسیار جنابته و برینه که مثل طبعا بو هرما کردستانی گرنگه چون که کلیلا پاراستنا امناهی هرما کردستانی آزاد کردن مثل جبلی گرنگی یا آبوری و یا کمالایتی
امزانین کو گلک خلکی مثل آواره هریما کردستانی بوی هر چند زیتر مثل رزگار ببیتن افشار سر هریما کردستانی جی به گمان دست وکتر لیت اف آواره دی زفر نجید خو و جبلی ویجی 300,000 کرد أكنجيت نوف باجري مثلا دويتن يعني ريكك بوبهتا ديتن كابتشرانك تشاليات أفا بهنا زفرين وشبليا وجرينجيا فرا نتوي فرا مذهبي أفا كل مثل هي يادي بروجي شيعي طبعا 2000 بشتي 2003 وقت كود السوري عراق فدرالي هات يعني بسين هزين شيعي هميت ممنون بونكو كرد فدرالية رازي ببن چونکه هنگی شیعه لو شنی دست بیکا حکمرانی آوانا بو و کسی توقع ند کرد که ده ویرانگی ده بحث کبن بس پشتی هنگی مدید که طبعا بغدا پال پشتیا هندک لوهانین ام بجینین اقلیمی تاراده که زور شیاینه یعنی هزا شیعی بالا دست ببن اجبر هندجی اوه برینی که من گوتی اگر هاتو وان پروژه هریما کردستانی و کو هر چند از خو گشبین نینم چون که 2000 حتی 2013 جی گلک جاران شاندن هریما کردستانی چو کو حکومت چو کو سرکاتی هریمی سردان و بغداد و لجنه توافقی پکینانج باند کو پیدا چون وان خالا بکن اوین معلق نا بین هریمی و بغداد بس مخابن هیچ بنگاوه کا ایجابی نه یعنی ام دکارم بیجنگو پروسسه سرخوبونا کردستانی گول سرتیر اوستاندن دوی دمیده به تایبەتی جی پشتی توابونا اپراسیونا رزگار کرنا مسئولی هیزکی زیده تر برگرتی از داوی بیجم چون که حتی 2013 رنگ ما هشتا امیده که بو که هم بشیم پیک و بشیم بس پشتی 2013 طبعا امیده نمایه لو ماجی اگر شنو که و هر وفده که هریما کردستانی سردان بغدا بکتم بگومان و کو اف دو سردان برین که هاتین ایک یا جناب سروک هریمی ایک یا جناب سروک حکومتی وقت چون تنی بوهندی دانستاندن سر آلیت سر بخویی بکن چون که و کشا سر بخویی هریما کردستانی ایدی بویا کشه که واقعی و یا بنگا و ایک یا کو بهت هاوتن شرای هریما کردستانی و بگمان دانستاندن دبند گل بغداد چون که اگر هاتو ام گل بغداد بکوینه بگهینه رکفتنه که ده راگهاندنا پرسا سر بخوی هریما کردستان جی دی گلک سلامتی دی در باز بیتن و مدویتن ام قناعت جی بو بغداد چه بکن که یا سر بخوی هریما کردستان هر دی مسوگر بیتن بجا 7 ساله بی 10 ساله دی بی چند ساله دی بیت یعنی پرسا که دی بدو ماهی کتن کرد وی بابتی ده گلو یک آلیبون برزوین روری yani şandaki hevbeş ve biçne Bağdayı hemwali ve tede beştar bibin ve çibabeta gotu bej bikin çerçeveye serxubuna Kürdistan'da ve ka parti ser van babetan vaqt sekir. بگمان یک رزیا گلی کرد گله که گرنگت سردانا شان ده هریما کردستانی بو بغدا بو دانستاندن سر پرسکا ویرنگ گرنگ بس مخابن سردانا چوی یا جناب سروکی بو بغدا هرچند بانگوازی دا گلک به خوش بو که همیلا هم بگوه بچن چون که سنگا کرد بغدا زیده تلیهتن بس بزاوا گوران و کمالا اسلامی حاضر نبون پاشا روژه داده بجارا دوام ده شاندا هریما کردستانی دی ساب سروکاتی جناب سروکی ده چن و حتما دیستا هر او بانگوازی هتا دان و از آوات خازم که ام همیلا ان سیاسیان کردی پیگ و تایبت بشتی افگارا دانستاندنا و نزیک بنا لان سیاسی همی پیگ و بچن و سردانا بغدا بکن از با اوای که کردی گر برسوا بگیرم دواره ناونتوی ده پیشگیریاج بوی سرخوبونا کردستانی گلو داسته کی برستر دینه بگمان شخصیت جناب سروکی شخصیت که اگر بش راست نباید و نزانی باید که اف دلیوه که گنجه بو سر بخویی رنگ بحث سر بخویی نکنه هاد باکرن چون که هیچ رنگی که جناب سروکی نبیتن کجا رکا دیگلی کرتوشی کارستاتا که بکتن او شلایی که تیتر و اف گرینگیا دیپلماسیه و پریما کردستان تتدان و اف همیشان دید بیانی سر آستین سروکاتی دولتان و الهمی آستا وقت تین سردان هریما کردستان کن اوجی بخو معشره که باشه که پشتوانن و امش بیر نکنجی بو هیچ ولاته که حتی که اعلان سربخویی نکر بیتن پشگیری نهادیه کرن یعنی انجامه سرخبونی دکاری گل خوهن آلوزیانج بوی کردستانی بینی گلون آماده انجامین سرخبونا کردستانی نه گرنگیا دانستاندن مدگل بغدا اگر هاتو
انشالله دانستاندنت باش بن یه برهم بن اگر هاتو بغدا وکو یکم دولت ام بجین دام پیدام سر بخویا هریما کردستان کرو اما کو دو جیران شاین کو دو بگهین به گمان اوده سر آستنیف دولتی جیده دست کفتک بیتن با هریما کردستان اگر خو بغدا ناراضی بو به گمان ده وگاوه اکید هندک مشکل دهنه برای ضروری چاکسازیین گودناف پارتیه ده و بینه کرن ده جوینی ده شوال سر قصه کریه گلو چاکسازیین و بنگهین بین آن او چاکسازی و چه چاکسازی بین گود ناف پارتیه ده انتخازن سترکتورا پارتیه ده پک بین بله پارتی پارتکا خدان میجوه که دیرینه بر هندیجی اگر هم سحکینه پیرو پروگرام و رنگه تاراده که زورد گل و قناغنو که نگنجیتن چون اسرائیل سال 46 پارتی هات یادم از راندون همشه میجن گلک خالد و هشتا زفرن بوی وقتی و دم یب سر بچوی طبیعی هندک خالین هن کو لازمه کنگره بریار سر بهت دادن بس هندک تجی که هن انجمنی سر کرده هتی شیطن بریار سروان گهرینا بدتن الپنجی ماه پنج 2015 کمبونا سر کرده هتی ها تکرن هر سرپرشتی جناب سروک بارزانی لویری بدوی ها تزانین کو هندک گهرین آن بیشین چاکسازی بهنه کرند تشوی کار کردن پارتی دا هفت لجنه بو و چند هات نپیکینان اوان هفت لجنه کار خوی تمام کری پیش نیاز انگلنگ باشین آراسته جناب سروک بارزانی و مکتب سیاسی پارتی کرین المواقع نزدیک انشالله او پیش نیاز ده هنه گنگ شکرون یعنی دناف کادرین پارتی دا و حزرنی نکو اف چاکسازی کو تنی دوی وک مدل وکی تنی گوهراندنا کادرکی جهکی بو جهکی دن برپرسکی بو جهکی یان جهکی دن یان برفرهتر براستی خلق ما یه تیر بوش وان نوع گهرینا چون که لازمه گهرین بنگهیم بن دا که نتیجه که درست دست بهتن بس هندک تشوکی من گوتی گریدای نب گریدانا کنگره و یعنی چو کنگره چارده بهتا کرن چون که گلک همی اندامین سر کرده هتی او نویر کل کنگره سیزده دنگ اینان او چنا بیتن که کسک بهتر لادان او اف پلاج بهتر ورگرتن بس هندک تشته هی که بی کنگرهجی ممکنه بجا اوید که دبریال سرتک دانو ممکنن که گهرین تدا بهتا کرن مواقع نزدیک دهنه کرن د چاکسازیین حکومتا هریما کردستانی ده وکا پارتی تو حزر تو پروژین و هنه گلو چاکسازی وکو جبو حکومتا هریما کردستانی یعنی روشا دارایی پرسگرکین دارایی گود هریما کردستانی ده تین جیاندن بگمان که حکومت هریما کردستانی جی هل سر پارتی حسابه یعنی چاکسازی جی وقت دهی هیوا 2015 جناب سروکی پیام چاکسازی راگهاندی گوتی ازش پارتی و جا چوک حکومت چوک حزب از دست بکم دا بشین لانین دیجی هم بین نجر باره چاکسازی و قیران دارای افریقیا براستی گلک خلکمه اشاندی هرچند خلکمه بسپاسی و گلک خوراگر بوینه برانبر و قیرانی بس خو هرچند سروک حکومت جی گلک جو آماجه پیدا کو اف قیرانه باشید خوش هبوینه و کو جرسه که با حکومت لیدا کو اگر هندک شول درستی پرونت چوبن پیدا چونک بهتا کرندا اف شول درستی پرو بچن پیدا چون هات نگه گلک چند برنامه که دست حکومت دا هم بله شوانا بنمونه مثلا اف سیستم بایومتری هر کسی موچه ورگرید اف خوب بچیتن دا کو ایدی اف دیاردا دو موچه و اوا بجنه بندیوار و اوا نمینن یا دیجی خوشبختانه بهای نفتینو که پیچک گرانتر لهاتی انشالله 2007 اوجه مؤشره که باشه رنگ پیدا چون سیستم دانا موچه دا انجام انوان شاکسازیانی گو پارتی دای پیشخوا حکومتی دای پیشخوا دجیانا خلکی کردستانی ده کنگی وی خویان الدهی هیوادو کد سالک در باز بیتن سر راگهاندنا پیام چاکسازی جناب سروکی بریارکو او بنگاویت هاتی نهاویتن بین راگهاندن بو رایاگشتی هریما خلکی هریمه بله گلک تشتین کو بحث کری بر ضروری و به کنگره پارتی وجه گریدان یعنی انجامین وان چاکسازیان گوی بین کرن گوهراندنین گو دناف پارتی دوی بین کرن گوت کنگره 14 هنده کنگره 14 دم وقت جیر دناف پارتی دهاتیه دیار کرد اگر دیف پیرو کنگره 13 بیتن دموی بسر بچوی
و سبب جی شر داعش و اف قیران دارایی کو براستی دو تشتید گلک نخوشن یعنی جبر هندجی چون پارتی پتر مجیلی شر داعش براستی و اوجی ایشالله ام بینین پشتی شر میسل داعش جی برف نمانه بچیتن سنور نزیکی هرما کردستانه ایشالله بگاوی دی بریار اکثر کنگرش هارده جی دی داخویانیا انجامی یا جوینا وده هیویج سالا 2017 هان هبون کو سالکی سرکفتی تر به هیوی انتجی اون برزی هیویت من جی اون تشلای سیاسی و هیوی دارم همیلان سیاسی نزیکی ایک ببن و جارا کدیب یک دست و یک رنگ ام بشین هرما کردستان برف آقاره که باشتر و پیشکفتی تر ببین و اف دست کفتی تین ام پیگ و بپارزین و سر زده بکنه که اوی تنجی ام بخینه مطرسیه و جدز بدین و شلای آبوری جی و آوات خازم اف مشکلت آبوری چاره سر ببن و چون که خلک ما براستی شایسته هنده یک و پتر خدمت آوان بهتا کرن هیوی دارم قیرانا دارایی چاره سر ببیتن و خلک ما جیانه که خوش پره ببن گلکی سپاس برز وین هروری اندام انجمنا سرکردایتیا پارتی بود باسی روجدت بشتازی سپاس بابا تماشاوان هیجا پشتی ناوبینکی کرد امی در باسی دیاربکری ببین لور لگل پاریزر و چاونیر سیاسی ابراهیم گچلو جوینا آستانه و ترکیه ببین جارك دين سلاف تماشاوان هیجا جه پایتخت هولیری ام دچن دیاربکری لور پاریزر و چاونیر سیاسی ابراهیم گشتو لگلمه ام دی لسر روشا جوینا آستانا و ترکیه قصه بکن برز گشتو دست پیکه ده بخیرهاتن گرم بو کردستان 24 و باسی روش که ابراهیم ام جور دست پی بکن هین جوینا آستانا دست پی نکریه لگنگشین خورد لترکیه چرچویا جوینا آسانا در رو دیدن گلک آلی دبیجن ترکیه بر روشه گلکی قلز بر روشه کی ضعیف دیچه آستانه پیشی از دست پیکه دا یعنی سلاف خا پیشکشی کمنه حواله خطکم که از گلک کلجانم که به هف خبات کاره که خورا نها باشتاری برنامه ویتو بمه بریا و demek ki cim neviski cimin jibo barname piroz kırba az disa piroz tıkım. Gerek spas. Naha tıkarım bejim ki untizana ser mesele civina Astana Türkiye, Rusya, İran'e ve ki gelek münakaşahane. Tıkarib bejim ki yani az buxur ned ve Bavariye dama ki Türkiye naha jibo civina Astana bekalse. Levra untizana ki demek ki dur derece ki li Suriye perskireki pirmezine bu. 100,000 insan hatun kuştun. Milyonan insan mecburun koş bikin. Hatta tıkari bejiki şere kimyavi pekat. Çeke kimyavi pekatın. Tıkari bejiki Amerika, Rusya düheze girin bunur li Suriye. Tabi İran jileceğim Rusya. Tabi Irak jileceğim Rusya bu. Türkiye ve deme zede graniya kavantına bu. Jibona ve ke tıkarib bejiko her de tarafan nikari şerbeden ravastandın. Hatta ve merhale da tıkarib bejiko Türkiye gelek cara Amerika ki müttefike van stratejik bunu tuzanne nenha dehen salana müttefike ve stratejikin. Hatta Euroji tıkarım bejim ki her çıkastı müttefik bu yine vanda perskerek problem jihane de mesele Suriye'de Rojava Kurdistan'da Yacı Greda'yı PKK ser mesela PYD ama tıkari bejiki Euro Türkiye taybeti pişti operasyona Cerablus'e o tıkari bejiki serkaftina vanlı mıntıka Cerablus'e ku le el babeci naha operasyona ke demeşinne ku o operasyona elbette ki operasyona ka gelek zahmete le dünya bavartıkım Amerika bu xuji tepeciline bavartıkım Rusyacı tepeciline ku Türkiye'ler serkeftiye jibona ve ki Türkiye jidho xurtira behestire hatta tıkari bejiki Avrupa pevendiye van Rusya qasi Amerika belki
bu aliyet tarihi da peywendiyeki stratejik nine ama neziki stratejik bu yine peyvendiye kavanaya peyvendiye kapır kurtaya Kek İbrahim Nuha Türkiye beri yani 21 meha çilede 21 meha 12 hande li Moskova'yı li gel İran u Rusya'yı yani li ser 8 xalan rekeftinek pekani. Türkiye yaku hatta ve demi li Suriye çareseriye ki din li peşave bu büveye ki kabul kırgo çareseriye ki siyasi li Suriye pekare. Hatta hükümeta Suriye proje peşevaziya ve rekeftini kir. Li pişti ve rekeftini dinavbena pozisyonun Türkiye ve İran'da veki ku dişberiyek peyde bu. Hatta İran ve Suriye Türkiye veki hezeki dagirker li Suriye'yi binav kirin. Untizan ku problema İran'e ve Türkiye hem de mesele PKK'da habu, jbereda naberawan u gelek mesela naberawan da nakokiya bu. Taybeti cuntuzan ku Türkiye şerre PKK'ye xandaqda ve kanate da bukul pişt ve İran'a Irak u Suriye'ye jibona ve yani şerreki dizi ve şartid nabenawan da habu nakoki habu lebe daviye tekari beji ku İran le Suriye Jibonak ve ser neket gaziye Rusya kirin u hatta tkari beji bu nabençi ku Rusya be baştar be baştari yani keşaya Suriye be hatta va mehendaviye ji te gotun ki jali askeri daji İran zahmeti ditiye le iro ev peyvendi stratejik ed nabara Rusya u Türkiye'de tkari beji ku tabii ki İran'a aciz ki levra İran hem mesele Cerablus'e yani El Babe'da dibine ku Türkiye lür edin hezeki esasiye debebe hezeki esasi ku peşeroje Suriye çava dizayn bebe sistema ka çava de ava bebe ve sisteme de xudiye soz İran bitişti nakaze levra untizana ku mesele Sünni buyin Şii buyin de nabaravanda nakokiye kapır mezeneye İran tıkaze ku elbette Şii ya cembeni Alevi li Suriye'de sılatlar bin biriya rejime biriya bahse tabi Türkiye zedetir her çıkas bir navnaken nabece ku Sünni de sılatlar bin ama disaji gelek vekiliye ku pozisyona van peyvendiye van u Sünniya Sünni buyuna Türkiye tebe sedem ku jibere daji mesela İhvan-ı Müslüm embeni hezen İslami en muhalif lembeli rejimi. Kek İbrahim her ev tüşte gote diyar kiri ve ki derdi go bijarde u stratejiyin İran'ı u Türkiye'de heremede neveki hevduna hatta ev yek bandoreki li ser civinin astana bixwedi ki jibo civinin astana Türkiye dest nişan kir ku Amerika neteveniye girti dikarin beşdari bikin le yekem roj pişti daxuyaniya Türkiye Wezareta Derve ya İranî dest nîşan kir ku ji dervê her sê dewletan pêve û aliyên têkildar yani yekop Sûriyê ve girêdayê rejîma Sûriyê û opozisyona Sûriyê dewleteke din nabê beşdarî bikin. Yani untizana jaliyet strateji tan haberi İran ve Suriye'de aslında de Pırsa, Irak ve Başura Kurdistan'a da farka ki pirmezin heye. Untizana ku İran'e bi xurtî bi heştî şabî û bi gelek awayedin diplomatik hatta bi riya gelek rêxistin embênî hêzên Kurdistanê Kurdan ne Kurd bincî proja wan be bi riya PKK bi riya Goranê tikarî beşekî yekîtîn İçtimânî Kurdistan jî tikarî hûn tibêjine ku yani müdaxaleyî Irakê dike Başûra Kurdistanê dikine Türkiye tizanî ve meselede acize ji bo ku nabera Türkiye û Başûra Kurdistanê de müttefik bûyîneka peywendiyeka pir stratejîk heye ve roje Serok Vezîrê Kurdistanê diyar kir ku İran rastarast li dijî devletbûyîna Başûra Kurdistanê lê Türkiye rastarast li dijî devletbûyîna Kurdistanê ne ji bona vê yekê jî tikarî bêje ku firset derfet heye ku bi Türkiye ve mesela devletbûyînê münaqeşe bikinî. Ji bona vê yekê elbette ki Başûra Kurdistanê ya ku ji serî de heta niha wek müttefik peyvendiye wan xirab nebûye Türkiye û Başûra Kurdistanê
İran jive meseleci acize. İran dibêje ku biriya Başûra Kurdistanê Türkiye tıkazer Rojava Kurdistanê jî vek bike levra evna hesabê wan danistandina wan peyê dere. Dibêje ku hêzên din ên girêdayî Mesûd Barzanî ya jî wisa bi nav dikine Başûrê Kurdistanê ye. Dibêje ku ev de biriya Başûra Kurdistanê devlet bûyîna Başûra Kurdistanê li Rojava Kurdistanê jî desthilatdar bibin. Ji bona wê tabii ki Türkiye wan aliyê stratejîk da ne bes mesela Suriye'de, mesele Başûra Kurdistanê da farkakî pir mezin heye. Mesela PKK da farkakî pir mezin heye. Ama tikarim bêjin ku destpêkê da İranê untizanne ku zêde itiraz nekir ji vê meselê ra. Lê piştî demekê itiraz kir, bawer dikim ku piştî ku dîtin ku peywendiyê Rusya û Türkiye zêdetir xurt dibe û heta pêşa rojê hesabê Rusya û Türkiye ji İranê pêştir e. Lewra hûn dizanine ku Rusya welatekî seküler e. Herçi qas zaten tiştekî xerîb heye ku di ser şiyan ra rojhilata navîn da desthilatdarî pêkanîn ji bo Rusyayê ji alî ehlaqî alî siyasî da ji bo pêşerojê pirskirêka pir mezin e. Ji bo vê ev peywendiyê Türkiye Rusyayê bibe eger peywendiyeka baştir ji bo Rusya girîngtir e. Kek İbrahim gerem bigirine desta birêz güçlü gerem wê babetê bigirine desta nêzîkahiya Türkiye û Rusyayê gelo metirsiyek ji bo hevkariya stratejîk navbêna Türkiye Amerîka Türkiye û NATO de dernaxê pêş û hatina serokê hilbijartiyê Amerîkayê Trump gelo çi bandorê li van têkiliyan dikarê bike li gora nirxandinên te. Yani gor nirxandina min nayîro problem nabera ji bo meselê keşaya yani pirsgirêka Sûriye nakokiyekî girîng di nabera Türkiye û Amerîkada heye. Untizanne evna peywendiyê wan peywendiyeka stratejîk tarîxî ye. Taybetî ama Türkiye îro ve pirsgirêke ve pirsgirêka desthilatdariya Obama tehasibîne. Dibêje Obama zaten meselê Sûriye'da siyaseteka şaşmeşan hatta untizanne ku Türkiye daxwast dikir ku wek li piştî şerê Kandavê yani piştî şerê Iraq û Kuveytê untizanne Türkiye pêşniyar kir ku heremekî azad frezonek li wir ava bibe. Li wê frezonê jî ev koçber li wir ciwar bibin û wek bere paralela ser sû şeşa da çawa îcaza nedidin tayara ku bifirin digot ku me nefirandid ve meseleden nabera wan da hebû lê problema en mezil mesela PYD'ye de. Çünkü Türkiye dibêje ku em du devletê stratejîkin ji bona vê yekê va du devletê stratejîk dibe ku bi hev re kar bikin lê Amerika PYD ra kar dike. Aslında PYD rêxistinekî rejîmê ye. Rejîmê ra dest bi karkiriye desthilatdara bûyîna wan li Kurdistanê Rojava Kurdistanê jî ev e zaten netica îro guhartina navên Kurdistanê ku kirin Bakûra Sûriyê jî wê nîşan dide. Rusya vesayeta wan hebû İranê vesayeta wan bû lê Amerika piştî ku vekir aslında problema îro di nabera Amerika û Türkiye'de ku di meselê PYD da heye di meselê nabera Amerika û Rusya'da dijmi bipirseyîn nabera rejim û İranê da jî heye. Ama Türkiye'de pirskirêk hene ez bawer dikim ku Trump wextak were Trump ez qasîk ez şirove dikim ku bi maqalê xwe jî min diyar kiriye ez dibêjim ku Trump de ji nûva siyasetekê diyar bike xuye ku mütefîkê xwe ra bi dewleta ra bi dewleta ra bi Türkiye ra pirskirêka Sûriyê çareser bike çawa çareser bike ve ser wê xebat bike yani ji dervayî dewletan hêzên heyî Amerika ji bo xwe zafiyetekê nîşan dide. Zaten Trump jî ve rexnetike hatta Trump dibêje ku meselê Daişê da Amerika berpirsiyar e. Ji bona vêkê ez nedivê baweriye da me ku piştî Trump bere ji aliyê stratejîk da müttefîk bûyîna wan dawî bê endametiya NATO'ya dawî bê ya jî beşek ji Yekîtiya Ewropeyê dawî bê lê ez divê baweriye da me ku Türkiye jî êdîn li heremê îttihateke ku nîv süper devleteke
Jibona Bele ve brez bes güçlü. Amerika ve Brez güçlü siyaset her ve vaha strateji. îro opozisyona Sûriyeyê, opozisyona navendiya Sûriyeyê dest nîşan kir ku ew piştgiriya civîna astana dikin, ew yek wiha hate xwendin ku ev yek dibin tisîra Tirkiyeyê de çêbûye. Lê di heman demê de Tirkiye dixwaze ku hêzên milîşyayên ku nêzîkî rejîmên li Sûriyê ji Sûriyeyê derkevin bo ku bingeheke çareseriyeke siyasî baştir li Sûriyeyê pêkwerê. Gava ku hêzên milîşyayî bi nav dike zêdetir ew hêzên ku Şîan ve girêdayî İranê ve girêdayî tê nirxandin. Rastiyê pirskirêk ew e ku eger pêşa rojê piştî civîna astana dixwazine pirskirêk siyasî çareser bibe, divê ku ew hêzê taybetî destpêkê da girêdayî dewletan ya jî çend dewletan divê ku ew hêzana ji heremê derkeve. Yani va hêzana bes Daeş neye, bes El Nusra neye, hêzê dinin jî. Yani ki ye Hizbullah'a, hêza girêdayî İranê ye. Yani netice dema ku eger li Sûriye desthilatdariya ka demokratik, plural, ya jî gorda xaza Kurda dibêjin federal ya jî otonom, girêdayî heremên otonom eger sistemekî ava bibe, û tu zanine ku divê ku milletên li wî welatî desthilatdar bin. Kî bibe desthilatdar? Kurdê bibine desthilatdar, Erebê bibine desthilatdar, ya jî em bên Sunnî, Alevî ê bibine desthilatdar, Kemnetewê din ê bibine desthilatdar. Ji bona vê yekê problema en girîngtir ew e ku divê pêvajoyê da dibe ku pirskirêka PYD jî çareser be. Çünkü PYD na îro berpirsiyariya ya jî temsîla Kurdan nake. Gelo hakikaten temsîla ketke PYD divê ku ev mesela çareser bibe. Yani ji aliyê Kurda da jî têm münaqeşe kir. Kurd na dibêjine ku gelo tu temsîla ketkî. Tu dibêjî ku Kurdistan tu neye? Navê wî welatî yani Rojava Kurdistanê tekiriye Bakura Kurdistanê ku qasîk ez dibînim ku berpirsiyarê NKS rêxistinê NKS da li beşê din hemû Kurdistanê münaqeşe dibe. Tu dixwazî ku awakî vek rejîma bere ya Baasê dîktatoriyek bidomîne ve îro jî ew dîktatoriya didome. Ji bo ve mesela eger çerçeva Sûriye da mesele PYD da ji bo rejimê ev hêz ne problem be, ji bo Rusya ne problem be jî ama îro problemekî mezin ev e ku ji bo Kurda problemeke. Heta tu karî bêjî ku ji bo Sûriye jî untizanne piştî Helebê yani Helebê da herem yani ev taxên ku ji opozisyonên em bêjînî El Nusra falan azad bû Helebê got ku hêzekî dinî çekdar li vir nabe. Ji bo ve aslında pêşa rojê pirskirêka mezin, pirskirêka Kurda ye. Ez bi xwe piçek vê mesele ji bo Sûriye wisa şirove dikime. Ji bo ve jî eger tedaxuliya ya tedaxulî nebêjim. Di mesele da bawer dikim ku di meseleyê çareserkirina Sûriye da divê ku başûra Kurdistanê bibe teref. Lewra eger başûra Kurdistanê bibe teref li dünyayê jî ki revebûyîna kawan, meşruiyeta kawan heye. Heta tu karî bêjî ku ji bo pêşa rojê ev xeteriya PKK li başûra Kurdistanê çareserkirina wê ji bo vê tiber rê. Ji bo vê ez nizanim hakikaten başûra Kurdistanê çima ji bo Sûriye zêdetir nabe teref ya jî nabe müdaxil ez vê fam nakime. Ama ez baş dizanim ku di meseleyê Rojava Kurdistanê da meseleyê Sûriye da Türkiye o başûra Kurdistanê desthilatdariya başûra Kurdistanê bi taybetî jî bi rêz Serokê Kurdistanê Mesûd Barzanî vatiştana dur dirêj münaqeşe dikine. İşte mesela Şengalê heye. Yani ji bo vê yekê pirskirêkên rojhilata navîn Sûriye'de pirskirêka stratejîk e lê pirskirêk bes pirskirêka Sûriye neye? İro li başûra Kurdistanê pirskirêkî pir mezin heye. İşte Şengal pirskirêk e, PKK pirskirêk e. Belê birêz güçlü em girêdayî siyaseta Türkiye li Sûriye ger em dîse bigirine dest. Yani Türkiye li Sûriye heta berî vê rêkeftina li gel Rusyayê çareseriya eskerî an jî dûrketina rejîma Sûriyeyê da bû pêşiya xwe. Niha guherandin divê babetê de çêbû. Yani ev guherandin
یا گوت سیاستا ترکیه ده چی بوی خوندنا و تو چاوادکی Yani tabii şartta da guhartın çebu. Yani ona despek eda ve Bavariye da bunku Amerika rasta rast yani 2011'da da damakı pişti bahara Araban le Mısır'e destelatları tıkari beci ki muhafazakara gırta destekı le gelek velatandajı tıkazi hezen embeni baharen embeni tevgara kanunu ya ki guhartına rejim antıkası bir sertikar Türkiye ve demed ve kanate da bu kol Suriye tıkara vek Mısır'e mesela çareser be vek Libya mesela çareser be damak vek Libya çareser bu vek Mısır'e çareser bu ve deme yacı Tunus'e falan ve deme le Türkiye le Suriye rasta rast heze muhafazakar dibin deselatlar le pişti ve rasti Amerika müdahale nekir yacı Avrupa'da ve meselede müdahale nekir zaten tıkari becik İro Prskreka Suriye jibok avkas tıkari beji alozi bu alosa ve ki sorani dibejin jibona ve yeke tıkari beji yek sadama gring Amerika bu xuye yani tadakula Rusya hin ne bu herkesikli bende bu ku Amerika müdahale bike hatta herkesikli bende bu ku tıkara Türkiye ve Başuriye Kürdistan'a behevra le Suriye hatta Rojava Kürdistan'a çareseriye kebibin levsa ne bu çi bu guhartınık çi bu Jibo ve İro tıkari beci zaten vakta guandı gotunji ne tahta ve mane ku hezen baasi ya ji rejime darvayı derkavne darvayı velet mümkün neye eğer sistemeki plural çebebe eğer sistemeki demokratik herkes ki temsil bike çebebe ihtimal akamazına ku herkesik taraf be yani rejimci taraf be jibo ve astibecime ku Euro Türkiye'nin realist huyat kedi ve meselede o diyare ki eğer pişti ki rejimeki demokratik parlamenterist pür partiti avabe ihtimal akamazına ki vekli Türkiye vekli Başura Kürdistan'a buye ihtimal akamazına ki çavakı Türkiye Kemalist hindikayine Baasici hindikayı bin yani Alevi hindikayı bin. Geleki ispas Brez İbrahim Güçlü Parezer û çavnerê siyasî gol Diyarbekirê tül gelme bûye. Gelek spas. Evar baş. Temaşevanên hêja vî awayî em hatin dawiya bernameya Îroya Basîroj heta bernameyek dîna Basîroj her şadê.